Ini jeng Maharaja ni wan chong mung, ini jeng ya percelaika, khumulwng ini North East Small Finance Bank ini branch opening kaika, mahake cara tripawa ata branch vlog janai North East Small Finance Bank, sini TTAADC MU signing kaijak, sini Small Lukurok no jeng banking service ni bisite bekar no jeng loan nona ni bagoi jeng proses lainnya sakhanai biaba tabok jeng kaham ke saimaya ko sebab besuk manai besuk janana roi manai amo tabok phana jeng thi khaimaya ko ani ke jeng maximum lukurok no jeng benefit khaina ni bagoi jeng ya pricelaijak jeni bobagrani bisite khainai salo jeng bank ni bisite besuk benefit ma abo jeng department wise loan ni ব্যবস্থা besuk tinang hamkrai ni jeng chaluk khainai hailai jeng agreement khalijak tinang hamkrai ni bisingti ARDB fisheries agriculture sector o jeng jara loan nawai sakbai thangyapri krak nani bagoi economically strong nani bagoi sakhanai rokno jeng jubanai ARDB department ni hoite phainai fisheries department ni hoite phainai jara fisheries charge khaiwi sakbai thangni rang kuja rang bidino krak khainai ni wan sok khai fisheries department ni bisingti rimani bisingti phaimana pon walk talk rimani bisingti sakbai thangno rang bidi mosbut khainai krak khainai khangke ARDB department chi khainai ei bisini Tripura jeng jotono saimana agriculture development ingya hangke chini economic development ya ani bangai agriculture sector no moi kutung khainai ni hoite suru khai bagan khainai ni amhai loan nana ni bagai bo jeng system khai tongo local ni lukurok o am chaini lukurok tomano samung khaiwi rang ajiwi manai